алейкум, сайгылы серджилер, хаберлер жанлы яйында. Менің адым Эльвина Халилова ве бүгін мен сізлеріні бойлы хаберлерінен таныш етем. Ишғал етілген Қырымда карантин режимінің бежерілмемесі үшін бірінші жинайы иш. Қырымда базарлар ве ярмалықлар ішіні девам еті, амма оларының фаалиеті мақсус контроль алтына алынды. Мексикада дүнияға келген қаплан баласына коронавирус себебінден ковид ады берілді. Ишғал етілген Қырымда 2801 кіші екімлерінің контролі алтында бұлына. Олардан 62 инсан хастаханеде, 10 кіші обсерваторийлерде. Бұл ақта коронавирусқа қаршылық көстеру меселелерінден топлашу вақтында ишғалжы сағлық сақлав назирының муавені Антон Лясковский хабер етті. За сутки дополнительно взято 253 человека под медицинское наблюдение. На дому 2801 человек, в стационарах 62 человека и в обсерваторах тоже количество не изменилось, 10. Қырымда карантин режимінің бежерілмемесі үшін бірінші жинайы иш açılды. Бұл ақта оператив штабының топлашуы вақтында ишғал етілген Қырымда созды полиция башының муавені Александр Смаглин хабер етті. Оның идеяларына көре шымдылық 9 Қырым сакені карантин режиміні бозды. Олардан 4 кішіге қаршы меморий жаза белгіленді. Вчера уже уголовное дело возбуждено. Уже возбуждено, да? В отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил, знаем, да, человека. Вот уголовное дело возбуждено, все материалы составлены. Ну все, расследуем, тогда передаем в суд, конечно. Более того, за вчера выявлено и задокументировано 8 нарушений административного законодательства по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях. Это неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Причем привлекали к ответственности родителей тех детей, чьи повторно выявлялись в общественных местах. То есть на первый раз предупреждаем, что надо соблюдать. Если же нет повторно, давайте к ответственности. Все правильно. Ишғал етілген Қырымда артық орманға да чықмаға ясақ етілді. Бұл сыңырлав 21 күнге кірсетілді. Бұны Ярмаданың созды қой қожалық Назира Андрей Рюмшин ачықлады. Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30.03.2020 года, а именно ввело территорию лесного фонда республики ограничения пребывания граждан в лесах и выезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день. Қырымның созды социаль сиясет назиры Елена Романовскаяға көре Қырымда зенжефил яне имбир фиятлары аман-аман 20 қат артты. Ендіден бір зенжефил тамырғы үшін фиятлар 5.000 рубледен башланады деді ишғалжы назир. Сегодня очень поднялась цена на имбирь. Это один из, наверное, растительных из растений, корневых, которые повышают иммунитет. Но у него есть очень много противопоказаний, чтобы граждане, которые сегодня самолечением не заниматься, очень аккуратно пользовались любым препаратом, который повышает иммунитет. Дайте рекомендации, в каких пропорциях, кому противопоказано, чтобы люди не заблуждались. И цена, конечно, сегодня имбиря с 200 рублей обычной поднялась до 5000 на привозе. Ишғал етілген Қырымда коронавирус тарқалмасына бақмадан базарлар ве ярмалықлар ішіні девам етежек. Амма анда контроль тедбірлері құветлештірілежек. Бұл ақта интернет сайфесінде Қырымның ишғалжы башы Сергей Аксенов хабер етті. Керечте рейд бригадалар карантин режимini бозғанларны мейданға чықарам. Торговую деятельность и продовольственный товар прекратить. Распоряжение главы Республики Крым. Передаем по цепочке, пожалуйста. Қайдаларны бозған тижарет ноқталарына ішіні 90 күнге тоқтатып, қара жетверге керсетілі. Соныра бұл жетверге оғырағанларға ешбір түрлі ярдым етілмей, век карантин кетірген зарарлар үшін тазминатлар да берілмей. Бұл ақта керечінің ишғал башы білдірді. Чеканлар қапатыла, бозыджылары се жүреме одей. Вот часть еще рынка работает, рынок Пальмира. Здесь можно купить какие-то овощи, фрукты, ну и там какие-то товары. Ишғал етілген Ахмеджетте евлену бөлігі қапатылды. С правой стороны дом бракосочетания. Ну и там также висят эти объявления о том, что здание, помещение не работает. Работают в некоторых местах такие вот кафетерии, где можно взять сэндвичи,
какое-то пирожное, тортик, кофе, чай. Вот тут тоже продавец в маске. Қарым сәкенлері есе азық малларыны алып қоя. Без масок машин куча. Все пытаются закупиться. Так, сахар есть. Вот как раз здесь сейчас яйца возьму. Муку. 3 овсянки, 4 кукурузы, 4 сгущенки взял. Вот, 3 гречки, сыр моцареллу большую взял. Рис одну взял. Вот, кило 400 филе тилапии этой заморозим. Крепкий чай 100 пакетник. Вот, клетку яиц. Капусту из овощей, что я взял. Вот мешок картошки, у нас еще там полмешка есть. Тут где-то 25 пакетиков еды. Ну, где-то 3500 потратил. Плюс еще, что у нас было, 5 запасов, я думаю, на карантин хватит. Главное, чтобы на улицу никто не выходил, только в случае крайней необходимости. Вот. И я думаю, пройдем этот период, и сезон у нас будет. Сезон будет. В Крыму всем сказали сидеть дома, как и везде по России. Но люди вот все равно выезжают, машины периодически ездят, люди периодически ходят. Ну, по улицам ходят без масок, может быть, это и ничего страшного. Главное, чтобы в местах скопления люди не ходили без масок. Маскалар етмей, балабан чеканларда бір адамға бергенілгенден зеде сатын алув ясақ. Аптекаларда есе хорув модельдер асла жоқ. А маски в наличии есть? Вы мне показываете на объявление? Масок нет. Антисептиков, санитайзеров нет, поэтому перчаток нет тоже. Aynı zamanda maskalarını xanusuz satın almaq mümkün. Misal olarak Novopavlovka yolu yanında satıla. Почем продают? Не, давайте вы меня снимать не будете, хорошо? А почему? Давайте вы меня снимать не будете, пока я... Вы продолжаете снимать, да? Продавать, да? Я не продаю. По 100 рублей, да? Понятно. Запись удаляй. Удаляю. При мне запись удалять. Егер керек моделер olsa, антисептиклерini ise herkes özü yapıp ola. Ахмеджетте профиль малар tükeni açıldı. Самогонные аппараты, куда же без них. Вот здесь наблюдаете с сухопарником, с одним, с двумя, с тремя. Здесь различные ингредиенты, дрожжи, винные дрожжи, турбодрожжи, бонификаторы. Вот он, собственно, сам магазин. Смотрите, новый магазин самогонных аппаратов. Haberler Yoa Karım. Хизбут Тахрир давасы черчевесінде махкем етілген Айдер Салидинов, Эмиль Джемаденов веға қардаш Теймур ве Узир Абдулаевлар Башқұрстанның жаза изоляторында тұтыла. Да бір сияси мабиус Рустем Исмаиловның бұлынған ері шымдылық белі дегіл. Бұл ақта адвокат Эдем Смедляев айтып берді. По словам ребят, они все надуманные, что якобы кто-то не поздоровался с администрацией колонии, кто-то якобы не стал на подъем, кто-то был не в робе, а в спортивных штанах. То есть вот такие вот надуманные как бы основания, якобы нарушения режима, и явились причиной помещения ребят в штрафной изолятор. То есть эти предлоги у них стандартные, которые нельзя никак доказать обратное. Беш Қырым татары 2016 сенесі октябрь айында тұтылды. 3 жылдан сон 2019 сенесі июнь айында Ростов-на-Дону шерінің арби махкемесі оларға 12 ве 17 еллық апыс мұддетлері белгіледі. Бұндан сон бұл қарар шекайет етілді ве бірінің апыс жазасы ярым елға қысқартылды. Қырым татарларының адвокатларына көре махкеменің бұл қарары Русия үшінде бір масқаралықтыр. Ишғалжелер топрақ яда мүлкіңізні тартып алмаға істесе, мұтлаққа Украинаға бағлы олған Қырым прокуратурасы ве Украина президентінің Қырым темсілжілігіне мұражат етмек керек. Бұтын бұға деселер анда қайд етілежек ве қалқара махкемелерде тақдим етілежектір деді Қырым Мұхтар Жүмхуриетінде Украина президентінің даими темсілжісі Антон Коріневич. Звертаємося до всіх наших громадян України, які отримували земельні ділянки на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до початку їх тимчасової окупації. Якщо зараз ви знаєте про експропріацію або так звану націоналізацію земельних ділянок іншого майна окупаційною владою, представниками окупаційного режиму в Криму, будь ласка, повідомляйте про це правоохоронним органам Автономної Республіки Крим, представництву президента України в Автономній Республіці Крим.
Türkiye'de Kadir Has Adana Üniversiteti'nin rektorı Sandan Durukanoğlu Feiz koronavirus hastalığını geçirip yaşlarga müracaat etti ve herkesini evde kalmağa çağırdı. Mart'ın 13'ünde kadın sıcağı kötürülgen son hastahanege ketti. Anda doktorlar ona test yaptırdı. 5 günden son kadının koronavirus olğanı belgilendi. O şu günü hastahanege yattı. Ondan son hastalık kadının akayı ve oğlunda da tapıldı. Bu hastalığı yenerek dün taburcu edildi. Eşim pozitif çıktı. Şu an hastanede hastalıkla mücadelesine devam ediyor ama bugün yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var. O da pozitif. Bir başka evde karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim, insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen yuvanızda kalın. Ukrayna Sağlık Saqlav Merkezi'nin malumatına göre memlekette sonki 24 saat içinde da 62 kişide koronavirus hastalığı tapıldı. Umumen Ukrayna'da koronavirus 480 kişide kaydetildi. Onlardan 11 kişi öldü, da 6'sı virusunu yengip uzun keldi. Meksika'da dünyaya kelgen Bengal kaplanına COVID degen at koyuldu. Bu haqda Milenio Neşriyatı haber etti. Ayvançık tam pandemiya vaqtında dünyaya kelgeni için ona koronavirusnen bağlı ad berildi. Bundan gayrı hayvanat bahçesinde ameliyatsız doğan bu kaplançık birinci oldu. Onun için mında çalışkanlar onun güçlü ve sağlam olacağından emindir. Men bilese bu kaplançakның emiyeti büyük olacak. Şimdi herkeske xıyın, onun doğumu tezden erçe yakşı olacağına umutumuzni cıymamağa yardım eter, ilham verir dep düşünüyorum. Covid kaplançak bir ideya oldu. Bunun men sağlıklaşam. Facebook sayfamızga yazılыңыз, evde kalыңыз ve biz ile olыңыз. Hayırlı akşamlar.